Arratsaldeon, tangi etorriak izan zaitezte iraileko 26 udalbatzar hontara. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este pleno del 26 de septiembre del 2019. Hasiko gara. Endabizikoa, 2019ko ekainaren 15, ekainaren 26 eta uztailaren 18an egindako bileren akten zirriborroak irakurri eta onartzea bidezko bada. Interbentzioaren ez badago, pasako genuke bozkatzera. Si no hay ninguna intervención, someteríamos a votación. Aldekoak. Bigarrena, Andoaingo HA 202, Leizarango landa parkearen gunerako hiri antolamenduko plan bereziaren batgarren aldaketaren testu bateratua, behin betiko izaeraz onartzeko Bien, arratsaldeon, buenas tardes. Con esta modificación que se introduce, entre otros cambios, son los cambios normativos necesarios para posibilitar la implantación en este ámbito de actividades vinculadas al turismo lúdico-deportivo y, más concretamente, para darle cobertura urbanística al proyecto que está en marcha de la vía ferrata. Interbentziorik ez badago, bozkatzera pasako genuke. Si no hay ninguna intervención, lo someteríamos a votación. Aldekoak. Aho batez onartu da. Andoainen bidaiarien hiri garraio zerbitzuaren esleipen prezioa osatzeko proposamen. Bai, arratsaldeon guztioi. Dakizunez kontratua 2013tik dator, hiribusen kontratua da, 10 urterako da, eta urtero bezala abuztuan aurkezten dituzte kontuak enpresak, eta beti danik eta arrela konbenioan alazatzen da, desoreka ekonomikoa izaten da beti, defizitarioa da hiribusa, Andoaingo hiribusa, eta aurten hori oreka ekonomiko hori lortzeko 12.303 euro ordainduko egin dizkioke udaletxetik enpresari. Besterik ez. Interbentziorik ez badago, bozkatzera pasako genuke. Si no hay ninguna intervención, someteríamos a votación. Aldekoak. Alkatearen idazkaria izendatzen da. Bosgarrena, 2018ko udal kontu orokorra, behin betiko onarpena. Ohikoa den bezala baita, 2018ko ejerzizioa bukatu ondoren, izten da, eta behineko onarpena izan, publikora utzi genuen denboralditxo bat alegaziorik egon balira, ez dira egon, orduan berriro ekartzen da gaia, behin betiko onarpena emategoko. Como se suelen hacer todos los años, una vez cerrado el ejercicio del 2018, se aprueba inicialmente las cuentas, han estado expuestas al público y, como no ha habido alegaciones, pues se vuelve a traer al Pleno para su aprobación definitiva. Ez dakit interbentzioren bat egongo den. Orduan, bozkatzera pasako genuke, lo someteríamos a votación si no hay ninguna intervención. Aldekoak. Urrengoa, 6garrena, 2019ko martxoaren 31 eta ekainaren 30 datetako kontualtzaileak emandako txostenen berri ematea. Legeak dioen arabera,
hiru hilabetean behin, esan behar dugu zenbateko fakturak ordaindu gabe daude, orduan ekartzen ditugu bi epetakuak. Lehenengua martxoaren 31 izango liratezkela 2.383.233 €, la primera que traeríamos como marca la ley, trimestralmente tenemos que dar a conocer las facturas que el Ayuntamiento todavía no ha pagado. Entonces, las correspondientes al 31 de marzo suponen un importe de 2.393.200,33 €. Eta gauza berarekin jarraituz, bakainaren 30 izango litzatekena 1.752.000 €, 377,54 €. Las correspondientes al 30 de junio serían 1.752.377,54 €. Orduan, honekin da bakarrik kontu ematea. Eta, listo. Urrengoa, 7. 2019ko 5 eta 6 zenbakiko kreditu aldaketen espedienteak onartzeko proposamena. Bai, hemen bi espediente ekartzen ditugu onartzera. Lehenengua izango litzatekena 2019ko 5. espedientea, bi zati dituenak. Lehenik kreditu gehigarriak izango liratezkena, eta bigarrenik kreditu transferentzia. Orduan, kreditu gehigarrienetan daude 603.000 €, eta izango liratezke Aratnategiko, lehenik hasi baino lehen esplikatuko dut baita erderaz, sometemos a votación el expediente número 5 del 2019, que está compuesto de dos partes. Por un lado, los créditos adicionales, cuyo importe sería 603.700 €, y unas transferencias de crédito por importe de 13.689,20. Entonces, vamos a explicar en qué consiste en cada uno de ellos. Aratnategiko glorieta momentuz daude 0 € eta gehituko genioke 60.000. La glorieta de Aratnategi tendría 0 € y sumaríamos 60.000. Olagain estolderia 0 € pasako genituzke 340.000 €. La Olagain pasaría de 0 a 340.000 €. Gero egongo liratezke kanpoko landare invasoreak, las plantas invasoras gehituko genioke 6.000 €, daude 8.000, baina gehiago behar da. Gero, las plantas invasoras, tenemos 8.000 € y harían falta otros 6.000. Ekipo, informazio prozedurako ekipoak, 20.800 € daude eta gehituko genieke 5.000 €. Para los equipamientos informáticos hay 20.800 € y le sumaríamos 5.000. Kirol ekipamendura 20.000 € daude eta gehituko genioke 50.000 €. Takilletara, bai gimnasiorako eta pistinarako, eta bestetik zenbait makina erosteko, bi zinta, bi bizikleta eta eliptika bat. En cuanto al equipamiento de la parte deportiva, tenemos 20.000 € y sumaríamos 50.000. Por un lado, para taquillas, tanto en el gimnasio como en la piscina, y para comprar máquinas, concretamente 2 cintas, 2 bicicletas y una elíptica. Berdintasun saileko beste gastuak 10.000 € daude eta 4.000 € gehituko genioke, bai seinalitika eta vinilo bat autobusarentzako jartzeko, autobusian. Para gastos del Departamento de Igualdad hay 10.000 € y le sumaríamos 4.000 para ampliar la señalítica en el municipio y también para un vinilo que se quiere poner en el bus interurbano. Inventarioaren mantenimendua 0 € zeuden eta 17.600 € gehitu beharko genieke. Para el mantenimiento del inventario habría que sumar 17.600 €. Ambrosio Labide eguneko zentruko inbertsioetarako 30.000 € zeuden eta gehitu beharko genieke 25.000 €.
bai han dauden bainugelak hobetzeko eta baita ere margoketa batzuk iteko. Para el Centro Ambrosio Olavide se harían unas inversiones que actualmente hay 30.000 euros y se le sumarían 25.000 euros más para poder renovar los baños que existen en las instalaciones y también pintar algunas de ellas. Bake epaitegiko obrak 0 euro daude eta 5.000 euroko inbertsioa ingo litzateke, baita ere margoketa batzuk eta akondizionamendu batzuk iteko. Para el Juzgado de Paz también habría unas obras de un importe de 5.000 euros. Mobiliario y en sedes de Administración General hay 35.000 euros y sumaríamos 25.000. Udal langileen prestakuntzarako 12.000 euro daude eta gehitu beharko genieke 11.000 euro. Para la formación de los trabajadores municipales había una partida de 12.000 euros, pero debido a las formaciones que se han ido generando y que el Gobierno vasco nos ha dado una ayuda inferior a la prevista, habría que sumarle 11.000 euros más. Udaltzaingoaren ibilgailuen konponketarako 5.000 euro zeuden eta 6.000 euro gehiago gehitu beharko genioke. Para los vehículos de la Policía Municipal hay una partida de 5.000 euros y habría que añadir otros 6.000. Udaltzaingoen dietak garraioko gastuak 10.000 euro daude eta gehitu beharko genieke 6.000 euro. Para dietas y gastos de transporte de la Policía Municipal hay una partida de 10.000 euros y habría que sumar 6.000 euros. Erentziaret hainbat gastu, 0 euro zeuden eta 3.000 euro gehitu beharko genioke. Para gastos de la herencia, que como sabéis, se recibió por parte del Ayuntamiento de Andoain y que compartimos con 4 ayuntamientos, habría que sumar los 3.000 euros, la herencia de Fina. Gero musika eskolako dietak eta garraio gastuak 200 euro zeuden eta gehitu beharko genieke 500 euro. Para dietas y gastos de transporte de la música escola había 200 euros y habría que sumarle otros 500. Liburutegiko lokala lokairua 3.387 euro zeuden eta gehitu beharko genioke 3.000 euro 500 euro. Para el alquiler del local de la biblioteca habría 3.387 euros y habría que sumar 3.500. Festatako bide publikoen garbiketarako 6.000 euro zeuden eta gehitu beharko genieke 7.000 euro. Para limpieza de los caminos públicos en fiestas habría 6.000 euros y habría que sumarle 7.000 más. Kiroldegiko garbiketarako 175.000 euro zeuden eta gehitu beharko genioke 8.000 euro. Para la limpieza del polideportivo estaban previstos 175.100 euros y habría que sumar 8.100 más. Argitalpenak, publizitatea eta propaganda 10.000 euro zeuden eta 5.000 gehitu beharko genioke. Para publicaciones, publicidad y propaganda estaban previstos 10.000 que ya se han gastado para esta fecha y había más gastos previstos que ya no tienen partida y también habría que sumar otros 5.000 más. Bulegoko ibilgailuen konponketarako 2.000 euro zeuden eta gehitu beharko genioke 1.000 euro gehiago. Para reparaciones en los transportes de las oficinas había previsto 2.000 euros y habría que sumar 1.000 más. Bulegoko liburuak eta argitalpenak 10.000 euro zeuden eta gehitu beharko genioke 1.000 euro gehiago. Para los libros de las oficinas y publicaciones habría 10.000 euros y habría que sumar 1.000 más. Enkuadernazioetarako 1.000 euro zeuden eta gehitu beharko genioke beste 1.000 euro gehiago. Para encuadernaciones había previsto 1.000 euros y habría que sumar otros 1.000. Estintoreak eta alarmentarako 12.000 euro aurreikusita zeuden eta 5.000 euro gehiago beharko genioke. Para extintores y alarmas había previsto 12.000 euros y hay que sumar ya 5.000 más. Eta bukatzeko subentzioetan, diru laguntzetan, ayudas tercer mundo y otras, 8.000 euro gehitu beharko genieke. Para subvenciones y ayudas al tercer mundo y otras habría que sumar 8.000 euros. Osotasunean izango liratezke, esan bezala, 603.700 euro. En total serían, como hemos dicho, 603.700 euros. Eta bigarrenko zatian, kreditu transferentzia, alde batetik baja emango genioke 13.000 euro, 689 euro
€13,20 merkataritzan gune aktiboan gehituko genioke hirigune partidan. Tendremos una transferencia de crédito por importe de 13.689,20 céntimos. Quedaríamos, por un lado, los bajaríamos de la partida merkataritza gune aktiboa y los incrementaríamos en la partida de hirigune, todas ellas del Departamento de Empleo. Orduan, ondo iruditzen bazaizue, ez dakit, kreditu honekin, espediente honekin interbentziorik aldagoen. Bai, nik egin nahiko nuke. Lehenengo, dena batean bozkatuko dugu, edo... Hau, momentuz, bosgarrenarekin bozkatuko dugu, bakarrik bosgarrena. Orain arte bakarrik azaldu dut bosgarrena. Bale. Bai? Bai. Hor nahiko genuke aipatu, alde batetik Arana Estegiko rotonaren inguruan, aurreko legegintzaldian etzan gauzatu, eta posten gerala oraingoan sartu dalako, bestetik Odagaingo estolderia gutzako legegintzaldi hasierako lehentasunetako bat zen, eta pozez hartzen dugu baita ere sartzea. Eta gero, harritze gaitu festetako bide publikoena, horrekin ere bat egiten dugu, gaina posten geha mantentzea partida, mantentzeaz gain iotzea, zatik justu aurreko urteko aurrekontuetan, oain zerbitzuetan dagoen alderdiak, aurrekontuetako emendakinetan, esantzun hortik ateako zula dirua. Orduan, posten geha, lehen EH Bilduk esantzuna, etzadako horredako astakeria edo kontuatzeak. Bakarrik komentatzea justu bukaeran esan desunarekin festarako bide publikoen garbiketarekin, alderdi sozialistatik pentsatzen genuena erositako makinarekin ingo zala, eta alde hortatik horrela esan ziguten batzordeetan, makina horrekin ingo zala justu garbiketa hau, eta horrexegatik pentsatzen genuen esala beharrezkoa izango, eta bigarrenik ez degula gehitzeagatik, baizik eta ja gastuak eginak daudelako, eta ordaindun behar dira. Orduan, karo, ja hornitzaileak induenian, noski udalain aldetik ordainduko zaio. Decía que desde el Partido Socialista manifestar que en la anterior legislatura se nos trasladó en las comisiones de servicios que con la compra de la nueva máquina ya no iba a ser necesario tener que hacer estos baldeos por parte de una empresa externa y por eso el Partido Socialista propuso utilizar ese dinero para otra cosa. Luego no ha sido así y hemos seguido teniendo que hacer esa contratación y de hecho se añaden los 7.000 euros esos porque a lo largo de este año ya se han ejecutado esas limpiezas y lógicamente como ayuntamiento vamos a proceder a su pago. Aurrekoan, justu berdinari buruz eitu ginen zeiten, da horregatik jodet pasaden legegintzaldiko aktetara eta zuk esaten dezuna, hau da, barredora erostearekin ez ditzakela baldeoa beharko hori inongo momentutan ez da gertzen. Zuk zure iritziak azu, nik aktetan behiratu bet, zuk esan zenian eta konprobatut eta... Zerbitzutako batzordeetan? Ez dut uste. Gure aldetik justifikazioa berdintxua da eta zerbitzutako batzordean argi aipatu zen baldeo egiten zuen, baldeo lan hori egiten zuen makina bat behar zela, beharrezkoa zela, kaleen garbiketa sakonagoa egiteko, ordura arte zegoen makinakin egiten zena baino. Eta horrekin batera, kontratatzezan baldeo hori gutxitu egingo zala eta aurreztu egingo zala. Orduan, hortik jo gendun guk, diru ateratzeko, besterik ez. Obeintzat ala saldu zen, ez dakit.
beste interbentziorik baldin badago, bozkatzora pasako genuke. Si no hay más intervenciones, lo someteríamos a votación. Aldekoak. Eta bigarrenik, 2019ko 6. espedientea dago, puntu honekin batera. Hemen daude 76.000 euro, bi gauzetarako. Lehenik eta behin Gabonetako argiak, 30.000 euro daude momentuz eta gehitu beharko genioke 26.000 euro. Eta Ricardo Arregiko rotonda momentuz ez dagoela partidarik eta gehitu beharko genioke 40.000 euro. El expediente 2019/06 estaría compuesto por créditos adicionales con remanente por importe de 66.000 euros que vendrían divididos en dos partidas. Por un lado, la rotonda Ricardo Arregui, que no tenía hasta ahora partida, y le sumaríamos 40.000 euros. Y por otro lado, las luces de Navidad, que hasta ahora tenía 30.000 euros, y le sumaríamos 26.000 euros. Batez ere Ricardo Arregiko rotondarekin esatea plan orokorrean aurreikusita zegoela hori itea, eta dakizunez bezala trafiko ugari dago justu puntu horretan, eta orduan udalaren aldetik hemen proposatzen dena da ikerketa bat itea, ikusteko posible litzatekeen han rotonda bat itea. Respecto a la rotonda de Ricardo Arregui, decir que es una obra que estaba prevista en el plan general y que, como toda la ciudadanía sabe, pues es un punto en el que suele haber bastante, por no decir muchísimo tráfico, y en ese sentido lo que se pretende es hacer un estudio para ver la idoneidad de hacer allí una rotonda. Eta gero ja Gabonetako argiei buruz Iñaki komentatuko du. Komentatu gauza gutxi izateko dago, eta nik uste garbi daola. Partida hau gure iritziz eskasa gehatzen da, herriko kaleak egorretan gure iritziz ez dute ematen guk pentsatzen dugun neurrian itxura, egorretako itxura eta alizente pixkateo animazio pixkat jartzeko, eta ez bakarrik animazioa, baizik eta baita ere komertzio aldetik da, nik uste leku askutan eta erabiltzen da atraktibo egiteko herria eta pixka jendia ere mobilizatzeko eta herrian bertan geratzeko erosketak egiten. Eta printzipioz guk eskasa ikusten dugu, zegoena, eta horretik esaten du giltzeko. Eta puntuak izango liake informe teknikotan da, garai bateko informetan azaltzen dianak ez ditugu guk inventatu, nun jarri eta leheno teknikoak ere kontrolatuta zituzten gauza horiek pixkate lantzeko eta mejoratzeko. Interbentziorik baldade. Bai, Ricardo Arregiko rotondarin inguruan, guk Ogasuneko batzordean abstenitu egin ginean, han jakin genuedako hori izango zala. Baina gaur goizian irigintza eduki dugu, bertan aurkeztu da, eta guk ez daukagu inongo arazorik eta alde gaude. Eta Gabonetako argien inguruan, guk ulertzen dugu Gabonetako argiak dira da, pixkat merkataritza sustatzeko lagungarriak dian apaingarri batzuk, eta horregatikan azken urteetan jarri dira merkataritza ardatzean, edo kale ardatzoietan, merkataritza dagoen kale ardatzoietan. Guk ulertuko genuke igoera txiki bat egotea, baina horren besteko igoera ez dugu konpartitzen eta ondorioz ezezkoa bozkatuko dugu. Bueno, desde Elkarrekin Podemos, seamos o no seamos creyentes,
Consideramos que por un principio de igualdad entre barrios, o sea, no puede ser que en el pueblo haya unos barrios más iluminados y otros en los que no tengan nada. Entonces, simplemente por el principio de igualdad y de que todos tengamos las mismas oportunidades de ver luz y de que los comerciantes de un barrio sean iguales a los de los otros, vamos a votar que sí. Pixkat aklaratzeatik, igoera eta eske, bai, aurten alkateak aipatu duen bezala, presupuestotan 30.000 euro jarrita zeuden, daude, oengoz, eta baina lehen urtean 25.000 ziren. Eta zuek ja aurreko azkeneko presupuestotan ja handitu egin zenuten. Baina bestaldetik ere, guain arte, eta ja, 30.000 eurotikan, ia 6.000 ja gastatuta zeuden aurreko egorretan ja. Orduan, guk hilo egiten dugu, baina zuek aurreko legislaturan ja bukaeran ja, nik uste epatu behar dela, kezka hori eta behartasun hori nik uste sumatzen hasi zinatela, eta nik uste guk pauso handigu ematen dugula, besterik ez. Horregatik esan dut, igoera txiki bat onartuko genuke da baino, gure ustez, igoera handi hori ez dugu da konpartitzen, horregatik esan dut. Bale, bozkatzera pasako genuke, 6. espedientea, nahi dezue bitanitea? Posible da... Bestela, inberkoa, adibidez, partida bat, rotondarena, igual sartu horreko espedientian. Bale. Ados. Bai, denok ados haudete? Bai? Bale, sartuko genuke ordun eta berriro bozkatuko genuke 5. naiz eta ja bozkatuta egon, zegoenarekin eta gehitzen diogu Ricardo Arregui rotondarena. Bai, ulertuta denok, ulertu dezue, lo que haríamos es, siguiendo las instrucciones de la interventora, a pesar de que ya hemos votado el expediente número 5, incluiríamos la partida de Ricardo Arregui Rotonda y así el expediente quedaría ya como está instruido con el número 5 y lo someteríamos a votación. Y el expediente número 6 quedaría solo la partida de Gabonetako Argia, que ya se votaría independientemente solo esa partida. Denok ados? Bai, eta ulertuta, orduan, 5. expedientea bozkatzera jarriko dugu. Vamos a someter a votación el expediente número 5, incluido la partida de Ricardo Arregui Rotonda. Vamos a someter a votación el expediente número 5 nuevamente, incluida la partida de Ricardo Arregui Rotonda. Aldekoak? Eta orduan, orain expediente 2019ko 6. expedientea bozkatzera jarriko genuke eta bakarrik Gabonetako Argiko partidarekin. Ahora someteríamos a votación el expediente número 6 solo con la partida de las luces de Navidad. Aldekoak? Abstentzioak? Kontrakoak? Bai, hemen esan beharra dago EH Bilduk aurkeztutako mozioa izan dela eta gero adostasunera iritsi gara alderdi guztiak eta batez ere eskertzea hoy. Ha sido una moción presentada por el partido EH Bildu, a la cual luego hemos consensuado todos los grupos eta orduan Andonik irakurriko du. Klima aldaketaren aurka konpromiso zehatzak hartzeko mozioa. Larrialdi klimatikoa datozen urte eta hamarkadetako agenda baldintzatzera etorri da. Gure ongizatearentzako mehatxu nagusienetarikoa baita. Berentako zibilizazio erronka bat. Mundu mailako eta Euskal Herriko egoerak eta joerak ez du baikortasunerako tarte handiegirik uzten.
are gutxiago geldotasunerako. Gazteentzako dagoeneko kezka nagusi bihurtu da, ez bakarri larrialdia, baita gaiari ematen zaion erantzun politiko eskasa ere. Azken urte luzeetan, komunitate zientifikoak aldaketa klimatikoaren bilakaeraren inguruko abisuak eta jakinarazpenak igorri ditu. Aldaketa klimatikoa, berotegi efektuzko gasen isuri masibo baten ondorioz gertatzen ari da, eta isuri horien arrazoi nagusia, bakarra ez bada ere, gure metabolismo sozioekonomikoa mantentzen erretzen ditugun baliabide fosilen erabilpenean datza. Aldaketa klimatikoa, beraz, guk eragiten dugu nagusiki, eta dagoeneko ondorioak antzematen hasia gara. Urtez urte argitaraturiko txostenetan, egoerak kaskartzen ari denaren zantzuak ditugu. Nazioarteko hainbat erakunde eta lantaldek argitaratzen dituzten txostenetan gero eta argiago esaten da klima eta energia politiketan eta ondorioz gure egunerokotasunean eraldaketa sakon bat, iraultza bat eman behar dela baldin eta egoerari aurre egin nahi baldin badiogu eta aldaketa klimatikoaren efektu bortitzenak pairatu nahi ez bai ditugu. 2018ko urrian, IPCC klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak presaturiko txosten berezi batean, tonua altxa zuen indarrean dauden politikek behar besteko ambiziorik ez dutela salatuz. Eta elektrizitatearen, nekazaritzaren, garraioaren eta industriaren sektoreetan aurrekaririk gabeko aldaketak eskatuz. 2018ko azaroan, Nazio Batuen ingurumen panelak aditzera emandako txostenak egoera larria dela ohartarazten du. Esfortzuak areagotzen ez badira hondamendira goazela azpimarratuz. Gaia bere osotasunean ikusirik argi dago ataka batean gaudela eta orain arte proposatu eta egindakoak berraztertu beharrean gaudela. Ahaldela eta industria iraultza aurretik egoerarekin alderatuta, 1,5ko temperatura igoera ez gainditzea helburutzat zuen 2015ko Parisko akordioa betetzeko. Orain arte emandako pausoak guztiz ez nahikotzat jo beharrean gaude. Hasieran genion bezala, zibilizazio erronka baten aurrean gaude, eta aurrez aurre Jaurlaritzaren eragin esparru eta ahalmenak gainditzen dituen lanak baditugu ere, egoerak partekaturiko esfortzu bat eskatzen du. Gure ustetan, iparrorratza ahalik eta azkarren karbono isurietan neutroa izango den Euskal Herri baterantz begira jarri beharrean gaude, eta horretarako ezinbestekoa da eraldaketa azkar eta eraginkorrak egitea. Prozesu honek gure jendartean inplikazio anitz eta sakonak ekarriko ditu, bai ehun produktiboan, bai mugikortasunean, bai lurralde antolamenduan eta bar. Horregatik deritzogu pauso azkar eta eraginkorrak ematea ezinbestekoa dela. Mozio honen bitartez, egoeraren larritasuna aitortzea dugu helburu, larrialdi klimatikoari behar besteko arreta ipintzeko asmoarekin. Aurrerantzean, politika publiko guztiak larrialdi klimatiko egoeraz kutsa daitezen. Hori horrela, honako mozioa aurkezten dugu. Bat, Andoaingo udadak larrialdi klimatikoko egoera deklaratzen du. 2. Andoaingo udadak legebiltzarrean tramitatzen ari den lege proposamena eudelekin koordinatzeko eskatzen dio Jaurlaritzari. Aldi berean, larrialdi klimatiko egoera honi aurre egiteko, lege proposamen honetan ageri den karbono gabetze prozesuaren plangintza eta politikak 2040 urtera arte aurreratzeko eskatzen du. Andoaingo udadak Jaurlaritza aldaketa klimatikoaren eraginez pairatuko ditugun ondoriotara egokitzeko neurriak hartzera premiatzen du. Andoaingo udadak bere eskumenen baitan aldaketa klimatikoari aurre egiteko politika eraginkorrak garatzeko konpromiso irmoa adierazten du. Andoaingo udadak aldaketa klimatikoa eragiten duten udal eskumeneko faktore guztien inguruko diagnosi bat eta 4/2019 jasangarritasun energetikoaren legearen garapena udalerrira egokitzeko hurbilpen lan bat egingo du 8 hilabeteko epean. Andoaingo udadak udalerriko egoeraren diagnosia kontuan hartuta, klima aldaketaren aurkako egokitze plan bat garatzeko lanak abiatuko ditu. Herritarren parte hartzearekin batera, neurri konkretuak bilduko dituen ekintza plan bat garatzeko. Andoaingo udadak, udalerriko herritar eragile eta auzoekin elkarlanean, plangintza hau aurrera eramateko beharrezkoak diren bitarteko tekniko zein ekonomikoak bermatzeko konpromisoa hartzen du, bere gaitasunen araberakoa izanik plangintza gauzatzeko epea. Andoaingo udadak, informazio kanpaina bat martxan jartzeko konpromisoa bere gain hartzen du, herritarrak eta era berean, gizarte, ekonomia zein kultur eragileak klima aldaketaren eraginetaz jabetu daitezen. Andoaingo udadak, bando baten bitartez emango dio mozio honen berri herritarrei. Andoaingo udadak Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako Trantsizio Ekologikorako Ministerioari bideratuko die onartutako mozioa.
agradecer al Grupo Municipal de H. Bildu que haya presentado esta moción que ha sido consensuada por todos los grupos políticos que conformamos el Pleno, aunque, bueno, ha sido leída por... Y, bueno, por otro lado, destacar que desde el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento ya se están dando pasos para elaborar un plan de adaptación contra el cambio climático. Beste interbentzioren bat ez badago, bozkatzera jarriko genuke gaia. Si no hay más intervenciones, la someteríamos a votación. Aldekoak. Auzotartasun dokumentua ezartzeko mozioa. Bai, kasu honetan, Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztu zuen mozioa irailaren 16an eta gero adostera jarri genuen baita, eta bai Elkarrekin Podemos taldea, EAJ-PNV eta Alderdi Sozialistako onibitziarekin aurkezten da gaur ona. Orduan, Bueno, decir que desde Elkarrekin Podemos que impulsamos esta moción para facilitar a las personas migrantes en situación administrativa irregular un documento que les facilite acreditar el arraigo, que lo tienen bastante complicado. También esta moción es un poco para que este documento homogenice la situación y que con ese documento en todos los sitios pues pueda demostrar, en vez de tener que pedir 25.000 documentos para demostrar que están arraigados en un sitio, que desde los ayuntamientos como lo local, que se les puede conocer, que se les pueda facilitar. Y a la hora de tener que demostrar el arraigo que tienen en un sitio, que se les facilite. Y se les facilita mucho. De todas maneras, voy a pasar a leer la moción. Moción sobre implementación, documento de vecindad. Numerosos vecinos y vecinas de origen extranjero viven y trabajan en Euskadi en situación administrativa irregular. La Ley de Extranjería establece como requisito para obtener el permiso de residencia y trabajo por la vía del arraigo social, la permanencia continuada durante un mínimo de 3 años en el Estado español, entre otras vías de regularización que existen, pero son poco efectivas, como el arraigo laboral o la tramitación de permiso de residencia y trabajo en país de origen. Este requisito obliga a numerosas personas a desarrollar su vida cotidiana en situación irregular, es decir, sin papeles, en contra de su voluntad y durante al menos 3 años largos, porque antes no se tendrá en cuenta su arraigo, integración y contribución a la sociedad de acogida para tramitar sus papeles. Durante al menos 3 años, estas personas deben de vivir y trabajar de forma precaria, con mayor riesgo de exclusión social y expuestas a que se pueda tramitar y hacer efectiva en cualquier momento una orden de expulsión. Y muchas presentan problemas para poder tramitar sus documentos identificativos en países de origen. Esta realidad es cada vez más frecuente en Euskadi y precisa de una respuesta por parte de los partidos políticos en aras a ser coherentes con el quinto Plan de Interculturalidad, Convivencia e Inmigración del Gobierno vasco, que incardina las políticas de atención a las personas migrantes y refugiadas en Euskadi y plantea entre sus objetivos básicos la promoción de la convivencia intercultural. Los datos del Ministerio de Interior demuestran que la gran mayoría de las expulsiones, personas que son devueltas a sus países de origen, han sido ejecutadas por el único motivo de carecer de permiso de residencia, lo que supone una falta administrativa y no un delito. Entre 2005 y 2017, un 70,5% de las expulsiones realizadas fueron por un motivo meramente administrativo, estancia irregular. Desde las competencias que se tienen en Euskadi no es posible modificar la Ley de Extranjería por ser competencia estatal, pero es posible desarrollar herramientas para apoyar a las vecinas y vecinos de origen extranjero que viven, trabajan, tienen voluntad de arraigarse aquí, pero se ven amenazados por una orden de expulsión. De hecho, tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía plantean que la competencia en materia de integración social o inclusión social la tienen los territorios autonómicos. Es decir, es tarea de Interior vigilar las fronteras y la extranjería, pero es tarea de las administraciones vascas garantizar la integración. Tal y como se afirma en la presentación del quinto Plan de Actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración, una gran mayoría de las personas inmigrantes aspiran a quedarse en Euskadi. Los datos lo corroboran. Hay una voluntad mayoritaria de permanecer en esta tierra.
El denominado documento de vecindad o tarjeta de vecindad se ha puesto en práctica en municipios como Barcelona, Valencia o Madrid y está funcionando positivamente. Son documentos de identificación expedidos por el Ayuntamiento en el que está empadronada la persona, orientados a quienes residen en la ciudad pero están en situación irregular y sirven para demostrar el grado de integración como vecino o vecina de la ciudad. Son documentos que pueden ser utilizados como apoyo en el marco de los procedimientos de internamiento en el CIE o de expulsión. Estas herramientas contribuyen a apoyar y dar estabilidad al arraigo y la voluntad de permanecer de las personas en situación irregular. Son un medio para acreditar la integración de vecinas y vecinos que, de hecho, ya existe en la vida cotidiana de la sociedad vasca. Es por ello que proponemos poner en marcha una iniciativa para que se implante una experiencia de características similares en los municipios de Euskadi. El impulso y coordinación de la política integral y transversal en relación con la integración y participación social de las personas inmigrantes es responsabilidad del Gobierno vasco, pero los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y las que mejor conocen el grado de integración de sus vecinas y vecinos. Además, el documento de vecindad puede facilitar otros procesos como los de empadronamiento. Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Andoain la siguiente propuesta de acuerdo. La primera, el Ayuntamiento de Andoain se compromete a instar al Gobierno vasco a elaborar un decreto con instrucciones y directrices comunes para la puesta en marcha de un documento de vecindad, Hemengo Anaiz, en todos los municipios de Euskadi, que acredite el grado de integración de las vecinas y vecinos de origen extranjero en situación administrativa irregular. Segundo punto, el Ayuntamiento de Andoain se compromete a poner en marcha, siguiendo las directrices e instrucciones que se incluyan en el decreto que elabore el Gobierno vasco, el documento de vecindad Hemengo Anaiz, que acredite el grado de integración de las personas extranjeras en situación irregular que residen en el municipio, para contribuir a consolidar su permanencia y arraigo, posibilitar y facilitar el acceso a la documentación administrativa que autoriza la residencia y o el trabajo en el Estado, al tiempo que pudiera ser utilizado como mecanismo de defensa en los procedimientos de internamiento en CIE y o expulsión. Ni bakarrik komentatu, Teresa, ondo iritze bazaizu, eta gehiegi ez luzatzearren adostu ditugun bi puntu hauek euskaraz irakurriko ditut, arazorik ez bazu. Ondo iritze bazaizu. Ez nik irakurriko ditut. Bai, zu, bai. Inporta ez baizu, irakurriko ditut. Bai, oso ondo, bai. Auzotartasun dokumentua ezartzeko mozioa. Barkatu. Andoaingo udaleko osoko bilkurari honako akordio proposamena proposatzen diogu. Bat, Andoaingo udalak konpromisoa hartzen du Eusko Jaurlaritzari Hemengo Anaiz auzotasun agiri bat abian jartzea eskatzeko Euskadiko udalerri guztietan, administrazio egoera irregularrean dauden atzerritarren eta auzotarren integrazio maila egiaztatuko duena. Bi, Andoaingo udalak konpromisoa hartzen du Hemengo Anaiz auzotasun dokumentua abian jartzeko, Eusko Jaurlaritzak egiten dituen dekretuan jasotako zehaztapena jarraituz. Dokumentu honek udalerrian modu irregularrean bizi direnen integrazio maila neurtuko du, beren iraukortasun eta errotzean laguntzeko. Estatuan erresidentzia eta edo lana baimentzen duen dokumentazio administratibora sarrera edukitzea. Aldi berean, atzerritarren atxikitze zentroa defentsan mekanismo gisa erabili ahalko litzatekelarik. Atzerritarren atxikitze zentroetan sartu edo herrialdetik kanporatzeko agindua dagoen kasuetan. Bueno, EH Bildutik oso argi dakagu pertsona guztien eskubideen alde jarraituko deuda eta zie guztien itxierantzea alde baita ere. Baina aste honetan egon geha, Teresa behin baino gehiagotan, esaten dizun ez genu da argi ikusten eta gero gaina kontraste batzuk egin ditugu, tartean sos arrazakeria Gipuzkoarekin, haiek ez zuten haiek ere argi ikusten eta ondorioz gu asten utengo geha. Esan izan dizut aste honetan, baina jakiteko. Barkatu. Bueno, lo sé, bueno, también sabes, como comentamos, que debe de haber también un desajuste entre sorracismo de Vizcaya y sorracismo de Gipuzkoa, porque sorracismo y Ongietorri Refesutuak de Vizcaya, vamos a decir que han estado de acuerdo y en todo momento saben, o sea que
ya sabemos lo que hay. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista agradecer a Elkarrekin Podemos la presentación de esta moción y felicitar al resto de grupos que la han firmado. Beste interbentzioen bat ez baldin badago, bozkatzera jarriko dugu gaia. Y si no hay ningún más intervenciones, sometemos la moción a votación. Aldekoak? Abstentzioak? Alkatetxearen ebazpenen berri ematea. Hamaikagarrena, zinegotzi aldunen ebazpenen berri ematea. Eta azkena, 12garrena, galderak, eskaerak eta proposamenak. Galderarik, eskaerarik eta proposamenik ez balego, orain txanda gurekin gaur etorri den publikoari irekitzen diogu. Si no hay ruegos, preguntas y propuestas, abrimos el turno por si alguna de las personas que ha venido hoy al Pleno quisiera hacer alguna intervención. Bestela, amaitutzat emango genuke gaurko udalbatzarra, mila esker guztioi etortzeagatik. Si no, daríamos por finalizado el pleno de hoy y muchísimas gracias a todos por haberlo visto. Mila esker.